Godfrey Rwabaranzi niwe yisirwa 2012 by'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2024 uri gutekatekwaho mu kazu we arukwatanisa n'abasigazi bashata barumu n'umushiki abaturana bagira ngo no barabe bagerezeho okwata bantaba police tineki yaba ya mbere. Abantu bakamwita twamaze kumwita bamahanuka bamwitira umuzo bamahanuka afire twagire kumuhanuraho twashangayire basihansi ayemerire atine kwarahinyireje amisho gaterereze wena arije uko wisire twamutwira mu postmortem twashanga bakamwita bahanuka afire ubabire mbatera basube bakubatakisa bakagambo wabatire mu sente nyewe ninyebuza habwenje kuba abasube bamba basagambo wabatire mu sente ahabwenje polisi ya mitometa kubasa kutuyamba bakakwata ogwo muntu ogwe watire mu sente habwenje batakwenda kumwihayo umutumbi kwabutire mito nanka kitagata bagucebera bashanga umuntu agizirata ayisirwe atigwe nyundo nkahi umutwe. Abazire bakitwa nabagira ngo umutabano waba yisirwe konkati no buringanizo batunjire unje kwiguro rwizi nasanga umukazi kamwa nanjye na n'umuco wa kutura nabo barya heru babuza sinduka muri ya heru ndagisencuro atito byomwe yararuko mho ndatkastumeta mkara yawo amututina mtu asukuza mwatuteme umukazi wakiza ya leta abantu bamusanga mu kitandike bamuhuta kandi nyoko murebera hakawanga bakamutera kanyunda nyumpa arebere nahareba konka nareba ngo nyonaza kuzumugebi kuza kumutwara umwirwaro niza kuzomusente nyingi mpendere ngurize n'ikibanza nanye kumpira nanka police najenti nyosangira umwana kwiye ngushimbi ni impo buzuri abatura bashabire RDC wa Mitoma okore cyo kubasika okureba ngo habaho buringaniza ito kavire gitwine nako omuntu kumureta ha police chita bakagaruka bakazaho bakakweviga ngo hine kiturakore ito nka village mbweni ito nka village tuyiza basebo mutuyambe mbanza mbuze OCCID chondo za kwa kaikariki mbuze resident state Anthony kuwarebere fairo ekaba muki bibakwetombo itanti bikabura bita amakuru agagasha kwa Beno Muhozo muri Mitoma.